Iti may bagak lang sir. Naramit ko dito. Ta kinastak lang ti kalintigak. Hindi ti kinataok. Ta madideti na may anda kanyak nga binaboy dak. Nakasaksakit apan panunutin. So nga naramit ko dito nga krimen. Pirmi nga nasing pitak ataong himaapay ka kastiti na may anda kanyak nga binaboy dak. Answer ta perming binaboy dati kinataok sir. Tsak ma-accept sir nga kasi tinamanda sa kanyak sir ta pinagtaltal ka ito so dati mano nga bulan sir kasi tinaramid na kanyak sir. So nga nakasaksakit loob ni tinamanda binaboy dati kinataok sir. Binaboy dati kinalalaki sir. So nga tsak matanggap sir ka. Emosyonal mga ka-JCQ nga inistorya ni Mr. Dennis Patok Iyonson tinagbali na pasamak kabayatan nga iso na ket binagkong na ti first cousin na. Mga kaibigan, aditoy ang maipagarup naduktalan na mga ka-JCQ asabali ti obraenda iti asawa ken iti kasinsin na iti mismo nga unay ti pagtainganda iti barangay 33B La Paz, Lawag City. Ente buyain dati panakisarsarita ti JCQ online TV channel kani Mr. Dennis Patok Yunson. So, mabalin nga yung kistorya, ano kasano na pasamak dito'y pamagkong, itilaing imo na nagundaway? Dito circuit ko panagsusweldo mi ti malim sir. Ta Sabado di jay sir. Tatandi na paminala ti sweldo mi sir. Nagkaslaada nagkibayo ti riknak sir. Nakaslaada mangyari nga madi sir. Tatandi adag jay pamilya house mi sir. Kaputa hanga jak mapakali sir. Napanak ejay balay mi mismo ta hanga ejay ti pagbagyan ta ti manawag ejay sir. Ta jakkat nga ruti kang kanay nagulo sir ta kang kanay nak mai kokati barang ti bumarangay sir nga kang kanay kami nga apa sir tinabi sir. Napimanaw ejay ko sa nakpimanaw sir. Di balay mi sir ta jakkat nga ruti riri sir. Tatangkid di nga rabi sir ti 28 sir. Napanak nagmanman ejay sir. Di balayo. When sir ta rigatin ng mapanak ejay aribayan mi sir ta no inak ejay sir kasla naklabugbog takin nga aso sir. Uri mapangukita hindi kaya anak ko sir nga hamit nga isunod kita circuit. Apag danong ko lang circuit bugbog takin na kon sir. Tatangkit sir akit gaputa kasya ti kuha na kanyak sir. Naglimlimid aklat ang agman sir. Ta ayat ko lang nga makakita akmit ti ebidensya nga totally nga ebidensya sir. Tatandi di nga rabi sir. Alas 9 nga tatay di nga rabi sir. Nga naglimlimi nga ejay sir nag ti tapno handak makita sir. Nagmanmanak sir. Tatan when sir Miss J Ruar na sir batog na sir. Tatangkit sir. Kuan ti alas 12 ti rabi sir. Ada nakita kon sir nga simrik nag-nagen di alad mi sir. Dahil simrek, iji balayo manong amom. When sir, Mm-mm. mismo nga first cousin ko sir. Mm-mm. Ta iso na sir, nadugtalak man iso da din sir nga mismo di unig di balay dati nakadugtalak sir nga dar arami din da sir. Mm-mm. Pa kami doon na sir, ijay warman din sir. Mm-mm. Iji pa nang man mo, iji pa nagsirek na iji balayo at that time, anati inaramid mo idin manong? Akit sinisiim ko pa lang sir, nung muna Mm-mm. ang hanak nga nagpanik nga nang ko sir. Mm-mm. Sinisiim ko pa lang, iti sumrik ijay balay min sir. Totally nga napanak nagkonser, sinarunok mitin sir. Mm-mm. Inunahan ko pa lang nga persa sir. Oo. Ayat ko lang nga makita nga ruti ebidensya sir. Iti mabaybayag basit sir, mga 1 or 15 minutes or 30 minutes sir. Mm-mm. Diyan sir, napangko sinirip sir. Mm-mm. Naduktalak nga madamada sir. Iji unog ti kwarto? Mga di unig ti kwarto. Kwarto jo pa yung agasawa? Balay mi sir. Mm-mm. So, hindi nakita mo, hangga pa lang nag-recreate. Awen hampay lang sir, ta sinipsiputak pala isuda sir. Mm-mm. Tatandi gapota, jak matipilan dyan. Rignam. Konser, nga konser. Nagawi, na pang, nag, Sir, talagang totally nga darmas ko din sir. Nga mo sir, talagang nagsigurado ako sir. Iti mga kwak isudan sir nga madamadan sir.
gaputa di makasta detirik. Masaksakan ka una yan. Sir. Mm. Dito dyan, sir, binagkungkon, sir. Hang ka nagpakatao idin. Sir, talaga nga, jak na penggan tirik na konser. Okay. Konser. So, idi nabagko mo manong kasanot lang nga da idi. Di na bagkong konser. Nabandak ko, sir, pinagrangasan dak nga tiningil, sir. Sino nang tingal kanya manong? Hindi lalaki, hindi asawak, sir. Ngam pumponswak ti dara idin. Natamaan idin, sir. Tatan idi gaputa kasi mit ko inda kanyak pagtulungan da konser. Pilitin da gawin di kutsilyok, sir. Jak impalubusin, sir, nga gawin di kutsilyok mga nasyak titirain na, Yeah, sir. idi napasamak DJ, idi binagkong mo. Haan niya nakita dagiti anak yo? Haan, sir. Awan, sir. Maturog da, sir. Di na mo, sir. Apay manot taw-tawin dagiti anak yo manong? Ubing da pa, sir. Mga 12, 19 ko tani imas titurog di diyang arabi, sir. Okay. Siyempre, sa dala nakabot, idi di jayan agree yaw makaringgulan, sir. Sakbay nga napasamak data nga pinangbagkong mo dati kasinsin mo manong nga beses nga napamo minanmanmanan iso Ano, dagi. sir? At least, inaldaw, sir, nga agmanman-manak kanya da, sir. Puy-puy takti rin na brabi, sir. Ayat ko lang makakita. Inka babantayan di balayo. Win, sir. Jela ta sangot ibalay mi, sir. So dito'y napasamak kanyam inimimpan mo dito'y sakit tirik na aging Minsan. gana idi naduktalam. Win, sir. Dito yan itirason no aping naaramid mo di krimen. Win, sir. Win, sir. Okay. So kasano nga na riknam ken naamuam nga ada iti sa bali nga bubraan deti kasinsi mo kan deti bakit mo? Mismo nga naduktalak nga rod, sir. Ngem totally umayak nag-file di kaso dito, sir. Awan ti totally nga evidence am naduktalam ag meso nga mismo nga sika ngem awan ti picture ko Yeah. na da, sir. So nga totally kas dito na may Una na idiminan man manam haan mo met nga napanunutan nga binidyo or pinicture ko awan maisoda. nga rod ti cellphone ko, sir. Ah, Na okay. napobre lang, sir. O may improve ti cellphone, sir. So di nga rod ti na may akon, sir. Okay. So deti napasamak, deti panang bagkong mo deti kasinsim mo, according kinyam kat pimusay. Win, sir. Pagbabayuam deti manong? Answer ta perming binaboy dati kinataok. Tinataok, sir. Tsak ma-accept, sir, nga kasi naman sa kanyak, sir, ta pinagtaltal ka kayo so that iba nga bulan, sir, kasi tinaramid na kanyak, sir. So nga nakasaksakit loob, tinamoy binaboy dat kinataok, sir. Binaboy dat kinalalaki, sir. So nga tsak matanggap, sir, ka kasi tinamoy na kanyak, sir. Rin, sir. So, matanggap, sir, nga. Kasi tinaramid kanya kasawak, sir. 500 amin, sir, ngim natin, di may isa, sir. Okay. Oo. So, sakit lang ulit, tinagaw ko, sir. Tinamay anak. Deti napasamak kanyam, deti inaramid deti asawam, kan deti kasinsim mo. Ana nga tat gapuna, no? Apay nga naaramid da kanyam detoy. May ibang gift siguro, ti kwarta, sir. Also, ada Kwarta, mabali na deti kasinsin mo manong. Ado tiwa na, sir, or nung nga kwarta, sir. So, ti purpose na siguro nga ng kodya asawak ta. Siguro, pagpakitaan na di ado nga kwarta na, sir. So, nga nagwamak, sir. Single ba deti kasinsim mo Yun, manong? sir. Okay. Baka nga baro, sir. Manong nga tatawin na? 43, sir. Ay, so dandan kay ka, ano? Yun, sir. Okay. So, sakit lang ulit, tinagaw ko, sir. Tinamay ang kanyak, sir. Pinaboy, dak, sir. So, kasi tinapasamak kanyaman manong, adakad tuyen. Yun, sir. Ana itikas lang maipadanon mo tatta detoy pamilya itikasinsin mo ta mismo nga adapay lang or mismo nga kadardaram manong. Ay, isuda, sir. Imbes ko mga kuwain tata anak na, sir. Apo ni Randa pa, itidagis nga ramin na, sir. When, sir, isuda lang nga root niya kadugdug talent, sir. Di da pala kinasta isuna, sir. Kinumpluntar isuna, sir. Nga madidete arami, hindi ko nada, sir. Kuma, ingwa datap nun handa kahit may babain, sir. So nga, pinanpandagan dalata, sir. When, sir, karuba kami, sir. Taga-Jemid lang, sir. When, sir. Okay po. So kamaudyanan na maipadanon mo tatta itibiyang ti pamilyam kang runana dati asawam ken dagiti anak mo
Ta ada ka nga ro dito yun manong. Yun, sir. Iti may bagak lang, sir. Naramit ko dito. Ta, kinastak lang ti kalintigak. Hindi ti kinataok. Ta, madideti na may anda kanyak na binaboy. Nakasaksakit apan panunutin. So nga naramit ko dito nga krimen. Pero may nga nasing pitak ataog. Maapay ka kastiti na may anda kanyak na binaboy. Pinagtalagang isudat tinamayag tapos kastiti inarami na kanyak. Diyak ulit matanggap. So nga ang mamawag kastiti naramit ko. Malit na may anak binaboy at kinatao. Okay manong. Manong detoy napasamak kanyam tatta. Ana itikas lang marikrik nam tatta manong. Siyempre, expect rin nga kasi on motibo kang kasi nga po. Naglidom ti panagkitam idi. Ma'am, sir. So kaslang DJ nakitam nga sa balit of obraon da. Iso iti nangi pankeng ka iti detoy panaglidom iti panagkitam kada. When, sir. Okay. So naramit ko ti nga krimen, sir. Tadyak matanggapin, sir. Nga siya raramidin na kanya kon, sir. So timalo kaga po iti kalikagom mo nga haan nga mamamuanan digiti ka barangay dati problema yung agasawa. When, sir, at nagsasarita kam iditi ko, sir, kapitan, sir. Kapot na piyesta mi idi, sir. Ito lang minsan ti pa nagsasarita tayong kunada, sir. Tatangkit, amit nga natultuloy, sir. Tatan, kapot na kasyemit ti gwada, sir, akit binibayaklatan, sir. Tao, mit pa iti personal nga break up mi, sir. Kinja bakit ko, sir, tao mit pa sir. So kayat na iti maki-break up kang ka kung makatayta. When, sir, kahit na kumaser nga aksina kami kumadeta, sir, nagsasarita kami, sir. Ngayon, tilang, nga ako, sir, napospon, sir, doon nga, Domingo nga, napospon, di dyan nga pagsarita kami, sir. Tatangkit, di dyan maudi nga Domingo kung mga pagsasarita kami, isa di dyan, panakaduktal ko, sir, ma'am, sir. Manong, idi kas jay iti madamdamag mo ken naduktala mon, 5 miis ba iti panagayat na kang Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mariknak kita, bali, kasla, ko na kanya kung sir, mariknak tirik na, nga, bali ko na nang kitang kakayating ko na kanya, sir. Hanggang nga, pag anong ko na kanya, sir. So ti adda iti panunot mo no apay nga naaramin na DJ is gapulang iti suporta or kwarta. Win, sir. Win, sir. So, ti rason ko, sir. Siyempre, sir, ti lang, sweldo ti bakalawas, sir. 3-3, sir. Nga construction, sir. So nga, DJ, siguro ti amok, sir, nga motibo, sir. Orang ti financial, ano uman ni DJ, sweldo ka, no, sir. Nga pangbiyakot pamilya, sir. So nga, DJ, Ano kayong pagubraan na ni bakit? awan, sir. Tagtagi balay lang, sir.